Epidemiologi niso dokazali, da se virus prenaša s kapljicami. In kljub vsemu je ta teorija brezprizivno veljala več kot 1 leto. Ko sem opozoril na tragedijo v domovih za stare, me je stroka proglasila, da uničujem in škodim zdravstvu, ki je toliko dobrega storilo v tem času. Danes cel svet ali pa mnogo državah govorijo o genocidih domov za stare. A je to stroka? A je to znanost? Glejte, v tem se verjetno strinjava, ampak z drugim Potem pa predlagajte, doktor Ihan. Prosim? Sedite v teh telesih, kjer jaz ne sedim, predlagajte, da se to zgodi. Edino telo, v katerem sedim že 10 let, je Komisija za cepljenje. Če bi se oglasil javno, bi to nekaj pomenilo. Glejte, strinjamo se, da je Omikron spremenil igro in jaz mislim, da bodo stroke zelo hitro odreagirale na to.